Asomoro bilio twabeire tokwarigania kumurekera obokoreri korwa serikali ya kaunti ya Kisii insi omugabana Paul Simbarati lero nigo tokumurekera bunge ya Kitutu Chacha North yebwate chigodi cha Kegogi, Marani, Monyerero na Sensin. Imegwodi ya Marani nigo bwagachi bwenyasi bwalira sigeti kya Marani abwase boigo pavilion gosa sense melia bantu bagotenera yaberege goikomo eliom. Aboigo ni gabana inchi banyalirwe sokya kubwatwe birangariri byabo abwase bamwakire mbuya mugabana Simbarati asogo ikirania omorobelio yo na aboigo kumobori agenda goikirania emerobeli ende ya magenderero. Na sasa tunataka kama ni uwezo watutengenezee huu uwanja uwe mzuri, uwe ukizaa matunda. Wakati watu wanakuja waona michezo, watu wapate vitu vya kukaa huko, ndio hata maendeleo itaendelea. Tunahitaji hiyo sana sana sana. Huu uwanja iwe mzuri ili watu wanapotoka kule kwingine kuja kuona mchezo wanatuletea maendeleo, vitu vinanunuliwa vizuri katika maduka. Hiyo ndio maendeleo tunayohitaji. Asamangane obwachenu nigo bwagachi bwakorirwa ase dispensary ya Nyansaga abwase boigo chinyomba chobwachenu chiabeire chikwagachwa. Obwagachi bweramba dispensary maternity wing nigo obwaikiranire. Chisora nigo chiabekirwe ase dispensary ya Gesieka. Asamangana yechisemi obwagachi bwekerasi ya ECD nigo bwaikiranigwe ase skuru ya Likenye. Obwagachi bwekerasi kya Likenye ECD nigo bwaikiranire. Aboigo obwagachi bwekerasi kya Getiongo ECD nigo bwaikiranire. Asamangana yechipara nigo bwagachi bwepara lya Nyamuya Tumbanda bwabere bwaikiranigwa. Obwagachi bwoigo bwepara ya Nyansaga Nyapara inye nigo bwaikiro mweliom. Obwagachi bwepara ya Getare 3 Catholic Church nigo bwaikiranire. Abwase bwigabana inchi banyalirwe sokya kubwatwe birengereri byabo wakambiya muno guchiaso omugabana Paul Simbarati na kumuboria kugendera gwikirania emerobeli ende ya magenderero. Nafurahia kazi ya Paul Simbarati kwa vile hii njia tangu nisaliwa mnao 54 years ijawahi hata kufiekwa. Alifieka tena akaweka morom. Mimi nimesema kazi yake ni nzuri, Mungu amuongezee tena aende tuta. Kwa hivyo njia hii inatoka kanisa yangu ya Catholic Getare, St. Joseph Mkasa Getare 3. Hatukuwa tunapita hapa. Tulikuwa tunazunguka hivi kwenda Mwakibagendi tunakuja hivi. Lakini sasa amefikanisha hapa ni Mwakibagendi. Kwenda hapo chini ni Mwakijana. Naona. Sasa ameenda location mbili. Tunafurahia sana kwa kazi ambayo kaunti imefanya kwa vile imetulimia barabara, imefungua hizi manjia zilikuwa zinatusumbua sana. Ni ile tunaomba tu ikiwezekana hii moromu iongezwe, mvua ikinyesha inaweza kuwa imechukua moromu yote kwa sababu iliwekwa kidogo sana. Na kwenye kuna mahali kwingine kunatakiwa karabat, at least mtusaidie mtuweke ili barabara iweze kudumu. But we really appreciate. Obwagachi bwepara ya lya saisi kya Mugare nigo bwaikiranire. Naboigo obwagachi bwepara ya Oso Nyamwaga nigo bwaikiranire. Asamangana ya Mache project ya Mache ya Suguta nigo yaikira omweliom.